Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB rengkat lang bat ke District Task Force bat ki bor penyak district akan sihat majai jong kata yau kila let chamaulai maudat baki ban pensung thu yaki pat ba ban pendon kam shu yaki plastik ki balatip kum ki single use plastic SUP ke balong ru kum ki jingale ban penduna no yaki jing pendon kam yaki plastik. Member Secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board ba GH Charmang. Ulagan tu inong syong kejela bakin kitli ban ompan plastik syuk hablet tijing tiet. Daga bakro bakanihi kan irap ban pelat kejela na kejing ma haba penan kami ki pla plastik. Ha ka arpu artrik naitung arazat rapusan ka Meghalaya State Pollution Control Board rengkat bat ki District Task Force ki bor penyat district bat ki wei ki lahir sekitar mulai maudat bat ki. Bat pesutuk pat ba ban ompenan kam syuk pla plastik bertiap kumki single use plastik. Abakran gilat patai kubor ubak cermang ulang bapers kata ki beriu kila syam ki plastik ki digebasuk banyo bagi batap dor. Dina kadau ba kabae berhelak persyak ban penduk ki plastik. Ndai dala ban khang dam ki jipenan kami ki plastik ana aru ban kentiu pat giwei ki jat jengkit ki boman ra jingmai kamariang. Ubak cermang uleh tu bahak kejela Meghalaya kamdan ka weiru ka karkhana ka basna yaki pla plastik ki single use plastik SUP hendrai ha kejinya lenti ban khandra ya ki plastik la syam begini ki plastik ki bawan ra na sabar kejela kum tahu lekan tu ki breu ki betek balo kejingwan ra ini ki plastik na sabar kejela bakin khang kenang bagabot kan syam ki senjam ki beteng uleh tu ru balada ka Meghalaya State Pollution Control Board dara kiyok ban kami ki breu bapenan kami ki plastik ha ka banin kong kan pesu thu shwa ban ompenan kam syu ikini ki plastik relada kim ko ngo bat ki beteng ban penan kam kalak bandan kuna bat ka Meghalaya State Pollution Control Board kala yok ban khangno ka company J Plastic ke badan bernihat kebelasna ya kum kini ki plastik badan kuna haru saulak tengka dan ketika inspection lemba jeng kini ki plastic solid waste kini nama bagi di plastik ki ba no ban sniu keluar kim sniu ilong ga jeng jabo ya ka mariang kantong ni kini mariang ki ni kebakiwan na yang juga pollution control board kalau na in one page ban long ka awareness no ta ki kan snong mo bi kadon ani juga modo ki jom tani ka standbus tekiwan ban quest kumyangi kita ki no snong penginer dan betalang ani ban ya pe je kalika habai di kini plastik habai di kini plastik ka jing yo jemut ke jangan pollution control board ngasui ha baki ni kidukan baro khai kantam ni kini ka snong mulai baro kawai bangi don kam bangin pen don kam no lagi ki plastik ki bangi kila bu kapan kila sna kapan amar kini ki plastik kinong pasni ru kila ban tang sipor kisni ru ndai kini plastik ni plastik karena kau senam mungkin sendiri. Nak kalian kejong ni, kantam kau senam ni cukup mulai. Aku aruban request lu, sekali ni tangai kau senam mulai. Kiri senam lu, bagi ni abu nanti no, ini pendon kam nanti no, lagi plastik kumbala kata itu. Ko pollution control board, dan lembah nak ko disinfeksi di walang kan, dia dan betalang ini dengan tepat, ia tepat berkat begini ya. Buat nanti lang na tang ini fresh ba cepat pendon kam ya kan ini kita pendon kam dah dapat tu isu ya thi bo nang nu ki mara nang ten nang ni sakmat kila kum mangar ngayan lang baki ngai i ya kata ngong bakin pendon kam no da kan ni kapasik ba ki wana pollution kani kembali tu upaya kimene kani kadang jing sedang kajing trelang jing betul district level task force akan kom balang hamhe Andre mensuai lalu lupa gani kita orang gajing kain kita lambat hari ni kisi beladap hari kita lambat ke district level task force haman ke district ini kita lada lapat itu di bawah pendon kami yang kumpuli kita plastik di belakang itu jemput stone kerja di bangunan kita pembawa ini buat dari Principle of Natural Justice aku batang kong ya asal ada jenisnya Principle tu iki Andre anda kibru kilo susu bat kim koloi ban pedeng ni kata kiyai ban penken ni kain terkadang kerja fine mengila nama yo one time offender terkawai ka fine yo habitual offender terkawai ka fine jadi ini ngila benda depending haki quantity bo pedan kam tu pedan to kon mula ngila ban kain
karena di pos ni lah pernah kami kan kumbar juang IP yang macam senam nilai ngila kabak haduk ngikang macam senam ka dika plastik ke badan hapo berniat haka bag ngiliyo report bigalay sinay kun kini plastik tingala da kang ni industri bag ngila fine do haduk salak ka hadin kila adik affidavit ba innam per sinay sukun kini sinay bet kiban kibam day SUP tiga sakli ni kadam tadin da Cái của khu vô trong khi chỉ vẫn vậy nam đượcเป็นหลักมันสูงถูกค่ะเราไปเจอดังกรรมมันเป็นกรรมอีกนี่หลักแบบมัน Kaya naman siya manipi kat badang balay kini ki SUP ni ki illegal plastic. Ibidu ki la million kan gitu imat susuk baik gitu. Dan ako lang siya kajingile jing ginabat pendu sendandam ni kini plastik. Simbala do kini plastik mga matingilas nang mata aplen layo na yen. Tagatay kan hikay ni. Dan ray igibas ngotu pade ibamla man dan lang hagini ka jingya 5 na ni kajingya rate idai banyara bengi daga bakin nempan plastik isdai pasang tho bahabagi lajin yo le kamera di playo ra di kita ba waju pan tu yagi plastik kadukan nama da kamdan ka diman unong deru undum bu dai kedot mangi pada kum gi breu ni sedan ni kata ga cupa kwa dengi ti 2 kilo ngala song pan skoi plastik ban thet olas ka bai pat kalau kata ka diman ne he mantakasin ngimpuak ban si mega kredit mana kasi niya kadega jing tre lang jong ko force ke district level task force hakaba ke department from the district administration in Meghalaya State Pollution Board the police department by quick way kini kadega combined effort lani ke jing tre borba jing district level task force hakani kasin andai mengi pada independent di nakapor si kapor kalalang higor tinjangi teman-teman pada PE in a large scale famja nama kadega jingga tre lang kuno ka kam de pia trelang result ko lang ro sa tanad ni ha nagbaong kulum habara ka ga state ng jalami kaniya ngilayo sis kumba palat arto metric ton ni tamanta kadang ya sik mati kan pade ka jingko ngilas dang ban snai kani ka special task force kan ban ya le persya jika single use plastic jika notification kalamin na do like 2 April hajar artway hakabau chief secretary dari chairman dan member secretary dari member jangka committee tahapo district padengi dan dikini district level task force hakaba EDC jangka district dari chairman but the representative dan the officer from the board dari member secretary kaya kan ina do kitu higipo kila pentrekam na kipo sikipo kamte syo ka batamayo ni